ممد تانری وردی بر پرس کومالای جواکا کردی آلمانیا کردیش گماینده جا آلمانیا جواجر گیسن لگل منه که ممد دمت خوش به خیراتی؟ ایوار باشتر براستی یعنی رولا و بطایبتی کردیش گماینده ده الوست آلمانیا ده گله که مزنه که پشتگیریا کردین روژاوا بکه مثلا آنالینا بیربورگ اشکره آنی زمانی یعنی من حس کرد وی بزنم یعنی اف پشتگیریا آلمانیا براستی پشتگیریا که دمکیه یعنی جی استراتژیک و پشتگیریا کردین روژاوای کردستانی بکه که تو بخوینم هیویت کم استراتژیک به خانم بیربورگ خبر ندامه ام وک NGO ریخستنک آلمانیا و کردا جمعه بگوتن امی بکی خوشی تبی دلگاسیونا آنالینا بیربورگ و بانیانا لی باهاتانا کردستانی و شامی لی وک وزی آنی زبان بیربورگ و سروکی وزیر فرانسای اداره بارود بناوی یکیتیا اوروبا هاتن یعنی همو ولاتی که اندامی یکیتیا اوروبا نم همو بناوی وان ولاتا هاتن ترکیه ونزانن آنالینا بیربورگ برای چند هفته چوبو ترکیه دانستاندن کربو سر به مجاری سر برسا کردا آنی بو زبان هن رخلزی ما لویا کرن جبرکو قد امو وزير تركي دربي وقف كرنكو همو تشكدارين كل سوريا هنا بيتشك بكن يعني كرد زيت هذا لألترناتيف دن شاني ندا ما بيرخ نكر السوشيال ميديا دا لأم سلاف دكنكو فرنسا وألمانيا بنافين همو ولاتن إيكتي أوروبا سردانا شامي كرن و رساك كردي عني زبان و سوريا بيشاروجي اي تشاوابه عني زبان قوتن ام ناخوازن داعش لسوريا حكم بكا عن سوارة سر حكمي و وزير فرنسا بعسكري علي كاريا خوش بو كردا شاريتا بالنابع ألمانيا زي ما هي بيذكر بيربورغ زي مساجك مصابدا ام هي بيذكر روجين بيش تلفونك جنرال مظلوم عبدي بكا انزي إلهام أحمد يكبر برسياري هرمي بك وبشكريا بينا زبان إذا ما أكو ألمانيا سر كردا بوليتيقا خو بقو هرينا أو دانستان استراتيجيك من التكتيك كاك مثلا بيربورغ بارتيا كسكانة بارتيين دن شوانا مثلا سوسيال ديمقراط هنا بارتيين محافظة كار لألمانيا هنا برلمان ألمانيا بوندستاغ چاوا تماشای پرسا کرد کن لسوری راستی گرک مثلا مرف پولیتیکا دولتی و پولیتیکا پارتیا بچک جهتی جدا بکن اف 7 ساله ألمانيا پولیتیکا وانی کردا هیا سر کردستانی هیا پولیتیکا دجی کردا هیا ألمانيا حتی نها 101 ساله رئیس بر ما في چارنسیا دولتا کرد نگرتیه بانکی دولت دکن آسفرتی که ام جیک پولیتیکا چه دبه وی پولیتیکای بگوهرینه یعنی دم زوبا هاتیه براستی یعنی آلنینا بیربورغ آن پارتیا کسکا وقتا کو وک پارتی خبر دادن وک شخصیت خبر دادن آلیگرین دوستین کردانه لی وقتا کو وک بر پرسیار دولت خبر دادن برجوندین دولت آلمانیا دگرن برچاف و برجوندی اکوان تاریخی دیروکی گل عثمانية دست بكربو وحتى نها بدولة تركازي بدومينة يعني بقرك ألمانيا بزانبه شاوا جبو عربا 23 دولة تخواستن لإسرائيل دبين دولتك فلسطينية عبابه لي جبو كردا 5 مليون زيادتر هجمارا ما بلكي هين زيادة به روجلاتنا بين ما في شارنوسي رئيس برناك ونابين دولة كردي حقا وحال بكو دوي ولاتي دا 2 مليون زيادة كردجين 6 سالك لبي ولاتينا هم ولاتينا او ما في ميازي دم براستي زوبا هاتيك و بوليتيكا ويرا غهرتن يعني رخني ما نتنج بو بارتيا كسكايا يعني سبيتري 23 سباتي في إيصال هنزانن البجارتن لألمانيا بيك ويرا
احتمالك مزن فريدريك مارس ببا شاورمند ألمانيا كي كاري دربي بنرين نديارة لي اف بوليتيكاي كاب دوم بك دم هاتيه كو بوليتيكا ألمانيا سر كردا بنوبة ورقو هردي باشا تشتكي مثلا هون بيواندين والراست الراس لقال برلمان فدرالي ألمانيا هنا لقال سروكوماريا ألمانيا لقال يعني كانسلر يعني جي سروك وزيرية ألمانيا هيا هون قد فيكي ناينن سر ماسايا وان دما كون دچن سردانا وان برپرسين برندين ألمان دكن چد بيشن هونا ديسات بريوي سيچار هفته سروكي جواكا كرد ألمانيا بريز علي أرتان و گل شورمندی ألمانيا اولاف شولز جبيا حرتم در روجه بمدايا براستي بده پلاتفورم دن دازي وك نمونه هفتيه بهوري وزير ألمانيا Entwicklungsministeri nakurdiya ve nay biramın ani bu zaman ku Almanya 6 milyon euro alikariya Suriye bike ve kuare projada me namek ji wezaret ra nivîsand ku me got em hêvî dikin ku ji ber ku Suriye axa Suriye sêyek destê Kurda daye bin kontrola Kurda daye heta niha we heremê Kurdî ra tu alikarî nekiriye alikariya polîtîk humanî gerek ev projeyek we قبول کرنا بو سوریه 6 میلیون اورو پارکوی بچه هرمی کردستان ازی و او پره وی سالی ای به 120 میلیون یعنی گوتر من دروجه و مدایه هرتم امتینن زبان دبین اری لی پولیتیکا که اوسفرتیکا امت ای دربی ولا سر برجوندی هاتی آواکرن yani küçük dizi modelek kebne baras ne realiste em kardikin dixwazin ku ev politika were guardik. Ket Mehmet min hes kir tiştekî din bizanibin hûn nafikirin di dema pêş de şandekê ava bikin yani ew mesela saziyên NGO yên civaka sivîl ku gelekî aktif in gotina wan tesîra wê heye birastî hem li ser civakê hem jî li ser raya giştiya Almanya hûn nafikirin mesela bi serdan biçin roj avayê Kurdistanê پشتی تایبەتی پشتی ڕەوا ئەسد یعنی بله براستی ڕۆژەوا مەدایە ئەم بچێکی بەندا ئەوێنە یعنی هەرێمی کوردی فراکسیۆنین کووردا بچێک لە هەم بکن ئەنەکەسی و کەسێدی ونزانن کوردین دیاسپۆرای bi vîdyoa و bi mesaja bangî her du aliya kirin ku Kurd yekreziya xwe ava bikin ev piçek zelal be em ê delegasyonek li Almanya ava bikin wek civaka Kurd em li serdana heremên Rojava Kurdistanê bikin lê em bang dikin ku Almanya zî gav bavê ji warê polîtîk da çawa serdana Başûrê Kurdistanê dikin wek herem nas dikin peywendî li gel heremê Rojavayê Kurdistanê zî dêne anilêna berbok telefonê bigire telefonek berpirsyara li wî heremê bike dîrekt gelvan peywendiya dêne براستی تنه به مساج او نابه الیکاری پراتیک پیوستن و گرک گاو ورا آبتن پروژه میوه و صحیح اما سردانا هرمی روجاوی کردستان میکن بله کیف خوش دبم من دیت او ویدیو کو بلاف کربو براستی ویدیو که باش بو یعنی و بانگل آلیین سیاسیین روجاوی کردستان کرکو هلوستا خو بکن یکو ناکوکین خو دینن آلیه کی یعنی وزیر دروایه فرانسا کتا پیشیا بیربوک به تلفن الگل فرماندار گشتی حسدی مظلوم عبدی جویت دبیجی پیوست بو مادام بیربوک چو شامه پیوست بو ویجی تلفنک وکر با یعنی قط نبا بحثانک تشتین پروتوکولی کربانا صدیسات او گاوین دیروکینا براستی یعنی دو پیر بوز باورم اونزانن İlham Ahmet siyasetmedarên Kurd li gel wezîrên İsraîlê derve Gidon Zarva xeber dabû. Ev momentên dîrokîne wek par biharê di Newrozê da sefîrê İsraîl cara yekemîn hat resepsiyona Newroza civaka Kurd li Almanya mesajek ve xeberdanek kir û got salabet yani İsal emi behevra Newrozê pîroz bikin çawa gavek danûstandinê polîtîk de gavek dîrokî bû
اف تلفون هر دو سیاست مدار ازیش بو سیاست نابینا کردا و دانستان کردا و جویا و اسرائیل دا مومنت دیروکینه امی بیدکن افگار پیشوه برا آبیتن و اموالا درخن کو وکل ترکی عیداد که دبین امپریالیزم آن قوت دروی دخوازن متحله هرمی بکن روجلاتا نابید بکن نوصایه امپریالیزم تو ارتدا کستونه کرد گلک دلشانه کو امریکی هاتنه وی هفته هاتنه کوبانی بجیبونه وی بمینن کرد گلک دلشانه کو وزیر فرانسا مساجک دمه تلفن مدکه کرد گلک دلشانه کو وزیر اسرائیل دروی تلفن کرده که از این بیدی که مفکار و دانستان دیپلماتیک پیش کردن و هرمی ما ورا ناس کردن و امسر کردن. گلک اسپاس که محمد تانری وردی هون کاری که باش کم براستی از تماشاوان را بیشم کردیش گماینده سازیه که گلکی اعتبار وی هیا هم لجم آلمانان هم جی لجم کردان سالین دور دریجن و خدمت کریه هون گلکی دبر کردان دا وستا بونه بر پرس کردیش هم سپاسیه ودیکن مالاوا سرکه صاحبی لألمانيا باجار جس